Akinyita ũgeni mũciĩ-inĩ gwake mwena wa Karen, ahũri a biacara kuma matũra-inĩ ma Embakasi, Westlands, Kamukunji na Makandara kaunti-inĩ ya Nairobi. Kanairo mambo. Simunigote nione Kanairo. Munini wa President Ndagĩtarĩ William Ruto augĩte atĩ kĩhĩtahĩtano gĩa kũiyũkia ũtongoria wa bũrũri thutha wa President Uhuru Kenyatta kĩgucĩrĩirie andũ aingĩ arĩa matarĩ na kĩoneki o gĩothe gĩa kwarahũra ũtonga wa bũrũri. Kama hauna plan, ondoa jam. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Hawa watu wametuzoea vibaya na wametuchelewesha. Haya mambo tunaongea saa hizi tungekuwa tumejipanga mapema. Ruto ongereire atĩ andũ aingĩ marahũra mũbango wake wa kwarahũra ũtonga wa bũrũri na njĩra ya gũtirĩrĩra biacara iria nini, o rĩrĩ moĩ wega atĩ nĩcio gĩtugĩ kĩa mĩtũrĩre ya Akenya aingĩ na matiraigĩrĩra metha-inĩ kĩhonia kĩrĩa menakĩo gĩa kũrigita thĩna ũyũ makĩhũra gĩake. Tupange vile hawa wa biashara wa chini watafanya biashara yao kwa njia ya heshima, bila madharau, bila kuangaishwa. Tunaweza kushughulikia mambo yenu baadaye tukipata nafasi. Lakini for now tunaanza na bottom tukielekea juu. Wewe kutuletea mfumo huu mpya wa bottom up economy, yule ambaye atafaidika zaidi ni raia wa Nairobi, kwa sababu cash crop yetu ni akili, fulus na kuchachisha. Na wasituambie economic model yetu ya bottom up haifanyi kazi. Tumejaribu yao ya trickle down kuanzia independence mpaka saa hii. Wadaga nani? Ruto kura tumupe nani? Ruto. Atongoria kaunti ya Nairobi maugĩte atĩ mũciĩ mũnene nĩ ũritũhĩire biacara nini, nĩ mawatho na mĩtaratara ĩrĩa ĩrahocia biacara ciao, na marera ahũri a biacara nini atĩ ihinda nĩ ikinyu matonyie ofici-inĩ andũ arĩa mena cioneki cia kũmagitĩra hamwe na biacara ciao. Nairobi has become unbearable in terms of business. Tumefika kiwango ambacho ukifikiria vile utaenda kufanya biashara leo, kichwa inaanza kuuma. Ile tunataka kwa hii serikali mpya, mimi ngasema sisi Ngamwaya nataka tu business legit. Nataka kufanya business legit. Ile vita yote mnaona deputy president anapigwa because ametufungua macho. Tumeona saa hii hoka pia anaweza kuwa mtu. Wewe single mother, mtoi wako pia ana nafasi hii Kenya. Wewe kama hoka, hata kama unasomesha mtoi wako na shida, siku moja pia mtoi wako anaweza kaa aongoze Kenya. Igũrũ rĩa kũmagathĩkĩra kĩgĩna gĩa kwarahũra biacara ciao, munini wa president erire ahũri a biacara nini atĩ mangĩkamwĩtĩkĩria atongorie thirikari ĩyo ĩngĩ nĩ akamathondekera rĩera rĩega rĩa kũhũra biacara to Nairobi na mĩciĩ-inĩ ĩngĩ mĩnene ĩndĩ nĩ nginyagia matũra-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Vijana wili na hata